Ndabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe nshuti bakundwa, ndizera ko mumeze neza, muguwe neza, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, Imana iduhaye gusangira uyu munsi. Dusoma hano muri iki gitabo cya Luka igice cya 17 umurongo waho wa 17. Haravuze ngo Yesu arababaza ati, ntimwakize muri 10, ba bandi 9 bari he? N'abandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo ko Imana yakoze ibitangaza byinshi mu buzima bwawe, wishimye kangahe? Mbese ujya wibuka gushima ko Imana ntacyo itakoze mu buzima bwawe? Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Imana iguha umugisha. Nawe ubaye utarakora subscribe kuri iyi channel wayikoraho kugira ngo tubane ku munsi munsi rero message nkuzaniye ni iyi ngiyi iravuga ngo garuka ushime kuko Imana hari ibyo yakoze mu buzima bwawe. Wararwaye, Imana iragukiza. Wari ufite abana barwaye kwa muganga, Imana irabakiza. Ni kenshi Imana yagutambukije amagisida, ni kenshi wahuye n'ibibazo, Imana irakurengera. Habura gatoya ngo ukorwe n'isoni, wabonye Imana mu buzima bwawe. Habura gatoya ngo usebe rwose, wirukanwe mu nzu, kumbure wirukanwe mu kazi. Habura gatoya ngo ukorwe n'isoni, Imana yarahabaye irakurengera. Ni byinshi Imana imaze gukora mu buzima bwawe, ariko se ugarutse gushima? Ariko se ugarutse guhimbaza Imana? Ariko se wibutse kuramburira Imana amaboko ngo uyishime? Yesu yakijije abantu 10, ngo ariko hagaruka umuntu umwe wenyine agarutse gushima. Abandi 9 baragenda ntibagaruka. Ngiryo ikosa rikomeye abantu bakora mu buzima bwabo. Akenshi tuza imbere y'Imana tuzanye ibibazo, tuzanye ingorane, tuzanye ibituvunnye, tuzanye imitwaro. Imana yabikora nitugaruke gushima, nitugaruke kuyihimbaza. Ni byiza ko ushima Imana, ni byiza ko ushimira Imana ibyo yakoze, ni byiza ko ugaruka ugahimbaza Imana. Ntukabeho uzanwa imbere y'Imana n'ibibazo, n'ingorane, n'ibigeragezo, n'uburwayi. Oya, ahubwo ujye imbere y'Imana unamerewe neza, nta byifuzo, nubwo umuntu atabibura, ariko ujye imbere y'Imana uje gushima. Kuko ngiryo ibanga rituma Imana ikora n'ibindi, ngiryo ibanga rituma Imana ikora n'ibindi tutari twakayisabye, nuko tuza tugashimira Imana ibyo yakoze mu buzima bwacu. Kuko birahari Imana yakoze byinshi bihebuje, birahari Imana imaze gukora mu buzima bwawe. Yesu aramubaza ngo ko mwakize muri 10, abandi 9 bari hehe? Ko haje wowe, abandi 9 bari hehe? Nange reka nkubaze ngo kutagarutse gushima Imana kandi Imana hari icyo yakoze? Kutagarutse guhimbaza Imana kandi Imana yakwiyeretse? Kutagarutse gushima Imana kandi Imana yakukirije umwana? Kutagarutse gushima Imana kandi Imana yaguhaye akazi? Kutagarutse gushima Imana, Imana yaguhaye ibyangombwa? Kutagarutse gushima Imana, Imana yaguhaye inzu? Kutagarutse gushima Imana, Imana yaguhaye urubyaro? Kutagarutse gushima Imana, Imana yagukijije iyo ndwara? Kutagarutse gushima Imana, Imana yakurengeye? Kutagarutse ko Imana itarimo kukubona uza kuyishima, ko umwuka wera arimo arakugaya, kutagarutse gushima Imana. Imana ikugire neza, wowe ugiye kugaruka gushima Imana, wowe ugiye gusubira mu nzu y'Imana gushima, wowe ugiye kuza imbere y'Imana ugashima. Imana iguha umugisha. Yesu arashaka ko mubaho mu buzima bwo gushima, ubeho mu buzima bushima Imana. Nibyo umwami agushakaho, kuko ibibazo byo ntabwo bizarangira, uzarinda uva ku isi ibibazo bigihari. Ariko shima Imana muri byo bikeya Imana yakoze,
muri ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, banza ubishimire Imana. Data, ndagushimira mu izina rya Yesu kubwira ijambo nirehekezwe n'imbaraga zawe, maze rikore ku mutima w'uryakiriye kandi rigire icyo rikoze mu bugingo bwiwe. Abantu bagaruke bagushime, abantu bibuke gusubira mu nzu y'Imana gushima Imana. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagiriye neza. Ubu butumwa wabusangiza inshuti zawe. Yesu aguhe umugisha.